ki khubor ka Batisi TV lawan rashapi da ka Orange Nissan Loom so po near Fire Brigade Shillong. Admissions are open at BDW International School. Enroll now. The St. Joseph Services invites admission for MBBS in India and abroad. For more details, contact 94361 Ïingdorbar telang Jong Ïingdorbar Thawaiñ Khadc Hills Autonomous District Council hagasngi balang Jong Shipauterik ubunai naiwing arazar arpuway kala Mynjur ban penlong añ ya ka land bill. Kajing Mynjur ban penlong añ ya ka bill kalong hadin maka Ïingdorbar Thawaiñ kala Mynjur yi kajing ay jingmud Jong ka selection committee. Chief Executive Member Jong Khadc Hills Autonomous District Council uba Tito Starwell Khan uliyatho ba yagani ka bill baladep Mynjur hagani ka sngi an sa phapat sha ulat ka jilla na ka bintaban yo ya kajing Mynjur. Mr. Chairman, sir, I beg leave to move that with your permission, this House, in exercise of the Rule 123G, do hereby suspend the application of Rule 78 and Rule 83 of the Assam and Meghalaya Autonomous District Constitution of District Council Rules 1951 as amended to enable the Select Committee to present its report on the Khadc Hills Autonomous District Regulation and Administration of Land Bill 2021. Motion moved is that in exercise of Rule 123G, do hereby suspend the application of Rule 78 and Rule 83 of the Assam and Meghalaya Autonomous District Constitution of District Council Rule 1951 as amended for the time being. Kaya buktian? Hadir pakaian kemudian suspend the application of the rules. Balagado and CM Sumha present yang report tentang. Mr. Chairman, sir, I beg leave to report that the Council in session held in 2/3/2021 has by number DCL 77/2021/6474/8 date 3/3/2021 referred the Khadc Hills Autonomous District Regulation and Administration of Land Bill 2021 to a select committee comprising of the following members: Chairman, Pak Tito Starwell Khan; Member, Pak Lam Black, Pak Martin Muhim, Pak Paul Indo, Pak Bindu M. Nadong, Pak Penchnan Langskin. The select committee has its first meeting held on 8/3/2021 decided to invite for views and opinions from all members of the Council as well from all traditional heads of various Lima and Ilaka within the jurisdiction of the Council. The views and comments received from some MDCs and so also the views received from several traditional heads were examined in depth. The committee, after examination of the views and comments received, felt that the existing custom and practice of land documents records issued by traditional heads, Ïingdorbar, Ïingdorbar and Ïingdorbar should be taken into consideration in this bill so as to improve and strengthen such prevailing practice. The Select Committee has met several times and after examination and deliberation decided that the suggestions and views which were considered necessary deemed it advisable to incorporate them in the bill to provide strong provision to safeguard and strengthen customary practice and also to regulate existing land tenure system prevailing in Ïingdorbar, Ïingdorbar and Ïingdorbar. Therefore, the Select Committee, after careful consideration of the views and comments, and also the opinion of legal advisor and two special secretaries, has made necessary modification in the said bill. Hence, under Rule 83 of the Assam and Meghalaya Autonomous District Constitution of District Council Rule 1951, as amended
and modify the Khadc Hill Autonomous District Regulation and Administration of Land Bill 2021 is hereby placed again before the Council in session for consideration of the bill in its present form, placed before the House for consideration and decision. The report is placed before the House. The members silakan issue that discussion. Commission masuk menaik yang isi kepala Tristom kepala Mynjur kepada Select Committee memilih bagi bil kalau lebih lagi bil kepada yang itu dilaksanakan. Ada pesan lawan ini mengawai dari dekat Jong ini pada burung lawan rakyat ada land clearing system, land holding system. Ada report bahwa Malaysia organization marmai don kampulan ya jingkut sekali ya hok try ya jaga kita bacui. But nakalian itu isi yang sikian. Balai ini bah agak bil tu bah lawan lagi kong kalau kabil tu bah layak air tu kata. But nisnungu nakalian tu siap luailah ke select committee. But bumba dibentar. Kibang ia mata nakalian ke isi nakalian ke select committee kilabu hak terkabul pada penghuni ini. But mereka ini nak raya borok maduki hima di sorasham di right warga di metro. Aduh kami kali ini madu semua penting dulir kami semua tahu nak pas atau pemikom tu. Dan mereka atau kor pemikom tu aman orang bah naik tu aman nak berdua pas no. Dan ini kami aku usul nak kali kata itu. Mereka lagi tahu nak kali aku siap nak jingkir panjang sesi lalu dia mereka select committee. Ipai kami penting dulir keladan. Pada yang ini penting dulir di sukan ini bah Ïingdorbar senang ini lah itu. Mensuah Ïingdorbar senang kim semua dan bertanya lah itu kami akan hima, bawa kita akan hima. Hari mentah lagi buat Ïingdorbar senang. Tulis pun dan komiti yang akan isi kemudian mentah lah itu yang di board of Ïingdorbar senang, yang ke board of the right lah itu. Pada hamba ni what yang ini thor sinar pula itu. Ibarat itu berkur. Teknik kalau bah ega jiwa bajuni kalau Pakawai yang kita kalau sotuna cucu hande kalau bah kamsun kalau mande tui. Hande lah kalau manu katu doman beristar atau kahima lani bawan beristar ni. Tekane kalau dia kejing kuai jumi nakale lete itu bah tidur kena bijakkan hilapan beristar hilapan tangan yo ya nau sorban kalau dia kepala itu dan mereka itu beliau pergi berdekat dengan Simran, kita membantu si council, si Hima, si council, nak benda beliau yang kontribusikan, beliau yang way benda kontribusikan yang kontribusi beliau yang kiram. Dan ini pada masa mulai mulai macam bagi para member jemaah di sesi benda, sesi itu masa mulai mulai yang select committee berkantan dia usia pelatihan pewarna ini kabel kepada suhun kabel kepada day nak kepada Jong Blessing teacher master yang di house Blessing teacher master ngaruh berkuah ya sebentar ya tahu ialah kerja semua sudah melakukan berkuah jengit link jadi suatu semua dalam sisa sebuah yang kerman bakum kalau orang di dalam bed kalau yang di inheritance. Aku beli depan UCM dan orang Jong firman dia pada akan komiti yang berbeda. Dan Tristom pada bakam berpanggil berkuat naik beli. Apabila bentuk Ïingdorbar Jongi pada select committee, kumway member, dan mengibarok kuat menyebut itu. Abu way itu dekat Jongi kalian itu dalam select committee. Nilai pada ain dengan jemut. Kita dengan jemut dibangi ilaan, kumulakan semua.
away from the public along the power of the Ïingdorbar to issue the land documents. Ini kedai away from Mynjur, Mynjur, but so kenal bahasa di bill kelarong, but entah Ïingdorbar udah the power and issue yang tertulis oleh pada land documents. Hanya berdaya transfer of land, nanti berdaya dua itu kita. Ini kedai di Ïingdorbar yang kira nasional di Jong, Ïingdorbar nasional di Jong. Berkebun nanti kami berpau di Jong. Di Ïingdorbar di Jong ini berdaya berpower di Ïingdorbar isu di land documents. Jadi yang kedai away adalah beliau berturun kita. Mengi dekat Jong kalian ini ialah hak suatu kerasuatu jemur. Baru member Jongi pada select komiti. Beliau baru nak ini tahu kerja semua program kita ini mengiri kerja trailer kedan baru nak ini kita. Jadi mana kita beliau itu orang tahu dokumen program. Dapat khatam ni, aku beri nak benar kembali keputusan. Ladan kerja kita bunsen. Ada review meeting, introduction, dan mengingi show regional committee. Ladan kecil tempau, ladan kamu dan pasal yang mereka lakukan. Dengan ketahuan kalian kesini, review opinion kalian kesini pak sudah select committee. Dan bahawa member pada select committee, bagi ayat mulai yang siang nama bahawa kalian ini jangan semua. Bagi kerana sekarang, lembaga ini lambil, dan long yani kumkejalan berapa? Kumbalakran menendru mangisuku. Bagi district council dalam kepor kita, kendau kasihan, ikut Islam, ibulir, lantu kemenas, nama kita next kan. Bagi state government, lembaga jundang juga dengan lantu, salah akan fail berusaha. Nama kita suatu, kalau ada mendehi bagi district council ada election kan, state government jadi dengan voice dengan kemenas kan, bagi dia kejungi, bagi pas kejungi yang legal bersih. Kerana sekarang kalau nak sisa kita jumpa dia kejalan kejungi, kejalan beliau kejungi yang pun sama. Bahkan tamai kita jumpa dia pakai mana-mana. Tentang lagi kita maksudnya, I play sisi empat, UCM dan executive committee. Berkejung play bahkan berpandu melawan mana berlawan. Berpisimlah kita aja pun kejungi. Kalau mensuang kita don kejunan kita kejung. Dia kejung aja pun kejungi. Kalau mengiru kita juga spirit berjalan. The executive committee ialah belum dibeli oleh pemakaman. Tanda ini ya, dan dari sisi profesional. Jangan sah umumnya susu bentalan kalau kena ke historic bill ngalaman om kawai day kalau kendor. Akan mau bah hakapor bah tak introduce yang kena ke bill. Pajak Jong kasih berokoi, kita kemen bagi UI bagi district council kawanlah yang kebel kebokongsan hidup kata-kata. Bad mengiru kumki MDC kita kemen. Bad nginget bah diwan hamne apa ane Ïingdorbar om tang bangin ice cream pajak. Lagi diwan kumki legislator bantau yang bukan. Akan mau bah, aku tu ke session ke belalong. Nak kalian, jongi kalian yate, ngilang kerpat, badang don katu katne kicing dunan, aluar kene kebil. But, nak kalian, jong ke executive committee ru, kalau Mynjur, bahkan rakyat kene kebil, apa select committee. Pada hadir ketu ke session ke bah. Kanya kabel ni kamshim lapas. Lami buan kicing entok, nak buan balan. Hamtam kami yang kia po West Khadc District. Aku bagi pajak, nak po konstituensi Jongan, non-stand konstituensi. Kila full, kila mai, kila tim dengan kira balik yang kanglat, banpas, yang kena kalan dan pelongkongsan adu kata-kata. Henry pajak berlui-lui, kimtip. Ya kaya ka jaya nanti, jom iway number, bagi trishtom, panwara,
pentumbuhan yang kini ka landing arja arpoi dengan susu iki ba hidang dan katu katne jing tuna akaba nakaliang jong baro kimamba jong kini ka Ïingdorbar bodar turam ilayo etala akaba ka select committee kalau ai di sithi yang ni bagian ai yang kita ki suggestions ki views ki opinions halor kane bill baganget pada kajing ai yang kini suggestions ki views bagi opinion ilayo pemerah yang kane bill hakane kesini komentar kesini baga kemenlu adu kata-kata yang ke executive committee akaba na ai kane ka opinion ko bi jonga kabai dei ya ka kerteng jong dokumen kabadai kata ka land title rights certificate but Mynjur executive committee kala Mynjur ya kane nomor ba ka jingpai jongaonyoi ba nadu ka Supreme Court of India kapan scam kapan kesan baga dokumen ka ba hantam kadai kane ka land title certificate dokumen pada ai boleh simun ya ka isi kalau Mynjur ban besut ya kane ka kentin akabang yoi kebanikong kadang ka records of rights kene suatu ba daga jingnya suatu lang ka baro remember ya yo apa besut ya kane ka land title rights certificate hakane ka land ban kumjur ngai ku boleh ya ka executive committee pada isi yang badan kurang baida sim badina wara yang kebil ke pakongsan adu kata-kata banganget pada kajing pas jong kene kebil hakane session ke komentar kajing amnun jong kipai ba kipasyong masa ke jurisdiction jong ke council kin yo ya kajing kemen banginget pada kajing pas jong kene kebil ngene poying ngin shen banyo ya ke asal jong mana jong kene kejulan jong ni tadi ni kertin chairman sir aku boleh session ke executive committee kalau orang yang ni bill ba kongsan adu kata-kata akhir bok dia ni executive committee bakal terhitung adu kata-kata pengilaran reintroduce dia ni bill but ingat makani resmi yang lah amas yang ni dan bill arja aku boleh तो इसमें मसला विषय में ना हम इशू और बनाने का तो कैसे नहीं रिजल्ट का तो तो इसमें होगा या वो ये बने इसी तो बताते हैं ये को और बना पास तो ब्राउन की नंबर तो बोर्ड से जाता है या पसंद को कन्विंस करता था कम ये जब डीसी जो करने को ये लगा तब उनको प्रभाव और मौत से रखा कहाँ ये सीखे बाला को पुलिस बंधा जगह kalau macam sisa indra umum kasih komiti yashibun korba ya kenapa kita sistem apa harus ada tunggu sila komiti nak berbuat mau ini bagi apa itu kemudian partai kesehatan jika jinglong agresif, dong siang atau dong hidup apa kau pelan minta, pengesyong politik sisa. Maka maksudnya kan begini tentang berapa? Nggak perlu bukan ini polisian yang baru di institusi itu. Kapur hakiman kepada kedua hakiman, yang besar, kedua atau profesion juga, dia bagi mereka power, but issue. Lah mereka power, lah mereka dulu. Kalau kita section, baik boleh. Mereka ada ushong kita masuk. Gofling, ada yang umpling, ada yang nongka. Nama kita itu kan masih. Ibarat kita ini kita kena akan jadi dokumen yang ada. Yang mau saya pasang itu cuma dari jurusin juga lah.
Karena yang orang Malaysia kadang aspes bahawa isu radai patasnya dengan Malaysia. Mereka katakan poin soal kita tidak dapat bola, kita tidak dapat bola. Kita dapat bola manusia. Kepasukan isu orang bahawa usiamro dan boleh dibersihkan. Manusia yang dapat dibersihkan yang susting berat dapat dibersihkan. Piece of the car. Boleh dibersihkan. Kalau usiamro isu hari ini dia dapat boleh. Satu itu sebenarnya orang lagi orang nasional yang ukur pihak pihak kopi berlipat. Sudah tahu kan? Kamu ayat yang ini terbaik memang pihak pihak lipat. Ada yang muslim, pihak lipat muslim. Ada yang muslim, pihak lipat muslim. Yang itu itu nama pihak lipat. Lepas ini lipat pihak. National level, right level, core level, baru benda umum. Kahima level. Bagi hari ini, yang diruskan Jong Garutong bat hidup ini. Bagaimana kalau mengelakkan misalnya kepada kita ni hima, kita kira bahaya itu hidup. Asin mereka juga hidup. Katurut yang manusia apa? Nomor dua, aji kita kalau itu bahaya asin. Nomor dua, nak buat prinsip kasi bukan komposisi. Dia kepasukan belum banyak jenis kaunsel, banyak mereka lantai itu seperti kata kalau kamu mandiri, nama kalau kau hendak mau snow, mau kur, mau rai, mau hima, tenai kalau kamu bisa saja, nak kita kiri, not di list, menjadi apa dan beli apa. Bagai misalnya kalau mereka nanti director of land itu langsung dia masuk benda. Nama dia itu file panggung. Kalau ibu record untuk yang baru, dia try. Ya sudah kita nak apa pun lah. Tapi dia pun dia sekolah. Tanpa kita record ini, dia kiri record pada record itu. Mensuah kerana orang ini rumah Grand Bashman, film Grand Bashman kita itu banai satu. Dan mereka juga untuk anhima. Karena 1959 Association of Ship and Hantar, Grand Bashman sedang urus, dia bertok, pada urus kata-kata, na air mereka sedikit. Kemudian Grand Bashman di sana, ada form untuk air dulu. On the rules kata-kata Jong ketika dan apa nyai keluar di Grand Bashman yikirlah yikipur agak juga keluar bantu ikut bahana apa dengan hai dengan dia kita ni semat lah subha tapi kuat lecungsno dan ada yang samungsno pio tapi kan juga itu lagi kehidupan ganda itu kan juga di mana kalau sebut ganda dia pun kan belum sempat melihat hak mereka yang apa yang meeting di kota lain seperti terus sekarang sudah ini kita ada history pun orang ini nang iman dalam rai betul ba nang ni siapa kai ko ko usno kam desu kajulam pun jadi lagi pakai body di dan kedua mereka lalu juga di tapas bas kaba selamat sesuatu komunan Mynjur ini. Kerana bapak akan sebut Malaysia yang berdoa lagi semua investasi property bagi siap kampung. Tapi sekarang mereka dokumen kepada benda berdasi sebelum sisa yang mentoi akan terbilang baru bagi pada kapal kapal kamdesu tanda dustu. Jadi codification through regulation akan Jongnya dan Jongan akibat bahawa kita ni bekerja bagi sebuah administrasi. Semasa baru ada korang yang I pray siapa pakai siapa dalam jadi seperti baru orang ini kan tampil awak kita baru sekarang
siapa dan jadai itu secara sama Dimana sesuatu pertanyaan dia kerja program tak perihal perubahan kerja di rumah show di secara sama. Dimana bila sesuatu langsung sekarang baru di kerja bahwa apa sekarang perubahan mereka jadi kalau berubah berubah kerja di show ni boleh Hoy la pas ni de house ni bil but kaji ba ko ba siya budi mo para ko yo ko din ni yami chat na ka do de la pas ni sa ka we puta chino ka asa mo ko ni ga ko ki isi ko ya ni ba la mo mo ri vel ka ni ni ko ni bil ya na sa ko ko na ka na ka no ka jisha ni kan ba ki pa ba su su ni Porque constitution is a thing like this, you can develop consecutiva. Kali ko ko ba ya kasya ba ko consecutiva na ro pa ka. Ngali ba ay ko ko kan ba naman ko ka mo sa mo ko ka. Kapito dia jo di pa ba ka sa ko ni ka fish situation. Kemudian diisi ya. Mr. Chairman sir, Kau yang sebenarnya play ya baru di tukar di Malaysia mentah kebanyakan diskus yang berdiri di mana report, aplikasi report dan select committee. Naik play yang tamu di tukar dengan select committee kemudian ya baru tukar di Malaysia mentah ban report, ban restore. Penyanti penyewatnya, pada berkorong, kumni kumagalong, mentasi. Naik kuleru, sisi di perlok di baru di wilayah air di keren mentasi. Untuk lalu elo ini, Pak Pian Siam, Pak Gabriel Wala, Pak Bejok, Pak Charles, Pak Mynjur, ya Pak Alhamdulillah, bila air yang air Mesir, kemudian bernam berkantam di kemudian bila perpau yang maksudnya nanti apa jumlah yang berbeda. Pada seluruh bangsa bertemu pada kulai yang himar yang diambil Jongi. Jadi kedua kita compare di belah air di air pun seperti syariah yang sedekah. But kalau kita sisya bahagia satu Arsenal, ngalah mundur, jadi ngalah mundur. Pada kalian itu masih ngasih berhadap dengan nama Bishir yang nikah bil. Lalu kepor pelayu plat menong kuliah besar penghalang asal ada benar. Hari siang orang itu lepas ke house, but dalam polis surkar di sini department kalau ini don't come dengan kebir. Kalau refer ke Rashnai ke special committee, but they get special committee ke Lashong. Ban petria dia di internet trong cái video ban hadir kita di kham yang di sini bagi jenayah yang mencoki. Badai letak antara place yang house macam senang berkala perkedit di kebun bat lestan benewa di tipnya study yang berbeda bat di lembaga sistem lebih video itu khadc dengan lala itu akan purno antasi. Semua warna kulai, pas nanti tu, bah kayak kebangi pas antara sini ke lebih ke nanti yang masukkan dan yang pemakalong nama bagi
now it is document. Yo berlong itu. Pada kemen. Pada lembar itu. Kumbalaya mengboro bagi qualify. Kita buat Islam Iran lima ikut. Pada kemen dulu. Lembar itu bil. Kalau ayah itu, ya kecing jadi lekir kurma, kecing yang buat dulu kurma, kebalaja di kebun pokoknya, berkampung kebabayok snow yang di kebun jadi kebun, kalau bahagia kecing yang sih bisa kurma, jom di bangkai thok cakap, di bangkai di cakap, di bangkai thok cakap, di bangkai thok dulu. Kapal tenteng dilakukan kapal sentis, kapal letak yang dibabun, diberi bijuni dibiatin, diberikan. Sehingga bahagian berlepas yang diberi, bangin salah tu penampilan hasil anti rules diberikan. Apapun yang diperceritakan, dia dah diberi. Kita lagi Mr. Sherman, itu belajar baru masih tentang apa yang discussion. Being Khadc the report Jong Select Committee, but quickly formalities Jong now Khadc to see a move for consideration of the Khadc Hills Autonomous District Regulation and Administration of Land Bill 2021 clause by clause. Mr. Chairman, sir, I beg to move that the Khadc Hills Autonomous District Regulation and Administration of Land Bill 2021 be now taken into consideration clause by clause. Motion move is that the Khadc Hills Autonomous District Regulation and Administration of Land Bill 2021 be now taken into consideration clause by clause. Can you clear? CM, please move clause 2 to clause 23 with appendix 1 and appendix 1A and 2 annex thereto of the bill at the same time. Mr. Chairman, sir, I beg to move that clause 2 to clause 23 with appendix 1A, 1A and 2 annex thereto of the bill to stand part of the Khadc Hills Autonomous District Regulation and Administration of Land Bill 2021. Motion move is that clause 2 to clause 23 with appendix 1 and appendix 1A and 2 annex thereto of the bill to stand part of the Khadc Hills Autonomous District Regulation and Administration of Land Bill 2021. Are you clear? So clause 2 to clause 23 with appendix 1 and appendix 1A and 2 annex thereto of the bill are now part of the Khadc Hills Autonomous District Regulation and Administration of Land Bill 2021. Please move for the short title, extent and commencement of the bill. Mr. Chairman, sir, I beg to move that the short title, extent and commencement of the bill do stand part of the Khadc Hills Autonomous District Regulation and Administration of Land Bill 2021. Motion move is that the short title, extent and commencement of the bill do stand part of the Khadc Hills Autonomous District Regulation and Administration of Land Bill 2021. Are you clear? So the short title, extent and commencement of the bill are now part of the Khadc Hills Autonomous District Regulation and Administration of Land Bill 2021. Please move for passing of the bill. Mr. Chairman, sir, I beg to move that the Khadc Hills Autonomous District Regulation and Administration of Land Bill 2021 be now passed. Motion move is that the Khadc Hills Autonomous District Regulation and Administration of Land Bill 2021 be now passed. Can you clear? So the Khadc Hills Autonomous District Regulation and Administration of Land Bill 2021 has now been passed by the